дигар саволе ки додан гуфтанд ман то ҳол аз гапи падару модарам намебароям, ҳар чӣ гӯянд ҳамонро мекунам, аммо ҳамсарам ба ҳоли ман механдад, мазоқ мекунад. хоҳиш мекунам дар бораи ин хел занҳо гап занед ва гӯед ки аз рӯи шариат бо ин зан чӣ кор кунам. ман рости бори аввал ин суола мешнавам ки вақте ки мард ё зан падар ё модарша итоат кунаду хоб яке бар якеш мазоқ кунад ё ханда кунад ки ту падарта ё модарта итоат мекунӣ. бародарои азиз ва гиромӣ, ё ин ки суол бо ё суола дуруст мисол мақсад ҳеҷ ақли солим ира қабул карда наметавонад ки вақте ки ман падарма модарма итоат кунам, хонуми ман зани ман мара мазоқ кунад ки ту падару модарта итоат мекунӣ. агар вай ба шарти мусалмон бошад, агар вай ба шарти аз дин, аз дунё агар огаҳӣ дошта бошад, ҳатто аз динам огаҳӣ надошта бошад, бединам ки бошад, падару модар барои ин одамои бединам муқаддасанд. яъне падару модар барои ҳар як нафар, ҳатто ҳайвон ҳайвон аст, падару модарша мақсад бубинед ки дар наздшон ҳаст, дӯстдорӣ мекунанд. падару модар ҳатто ҳамон ҳайвон ҳаст, ай фарзандшон дифоъ мекунанд. барои ҳамин ин ҷои мазоқ нест бародари азиз ки ман падару модарма итоат кардам ё аз падару модарам мақсад фармонбардорӣ кардам, дӯстдорӣ кардам. ин ба гардани мо бародари азиз фарз аст ки аллоҳи меҳрубон ва билволидайни эҳсоно мегӯяд, шумо падару модарда некӯӣ кунед. бинин ҳеҷ гоҳ, яъне агар мега ай се чашм об брезад, вақте мо мисол ғам метем, диққат метем ку ай се чашм агар оба резонди, ту рӯи ҷанната намебинӣ. якташ мегад оби чашми ятимай, вақте бар сари ятим ҳамин қадар мушкилоте оварди ки аз мушкилоти ту вай ба гирья омад, мега барои ту ҷаннат ҳаром мегардад. дуюм, нафареро тӯҳмат мезанӣ, нафареро зулм мекунӣ, он қадар зулме бар болош мекунӣ, он қадар тӯҳмате бар гарданаш бор мекунӣ ки вай бечора тамоман бар ин корҳо ягон наздикиам надошт, ягон ин корҳоро анҷом додагӣ ҳам набуд, вале ту ура вақте ки зулм мекуниву вай аз зулми ту ба гирья меояд, пайғамбари гиромӣ гуфт ҷаннат барои ту золим ҳаром аст. сеюм, касе ки падару модарро он қадар диққат метад, азобш метад ки падару модарам гирьяда медорад, зуршон меяд, гирья мекунад. гуфт ин фарзандам рӯи ҷанната намебинад. барои ҳамин ин ҷои мазоқ нест. хозани шумо, худи шумо эҳтироми падару модаротона ба ҷо биёрем. бародари азиз, саволи дигар омадааст. ҳамсари бародари шавҳарам, ҳамсари бародари шавҳарам, яъне зани акаш ё зани додараш соҳиби тифл намешавад. ба тамоми хонавода мегӯяд ки мана ҳамин ҷоду кардааст. ҳамаи хонавода бо ман ҷангиянд, аммо ман аз худо метарсам, ин корро намекунам. шумо чӣ маслиҳат метиҳед? кор кунам, чӣ кор кунам? ҳама ба ман қаҳриянд. бародарои азиз ва гиромӣ, иншоаллоҳ ҳаргоҳе ки агар нафареро ки ба коре даст назадааст, дар коре олуда нест, вақте ӯро тӯҳмат мезананд, буҳтон мезананд, тасаввур кунед ки шумо бисёр дар дунёя бурди калон мекунед. яъне шумо вақте дар ин ҳолат сабр мекунед, аз худои меҳрубон ёрдам талаб мекунед, аллоҳи меҳрубон ҳамроҳи шумо ҳаст. яъне ва ояти қуръон дорем ки ҷаъ алҳақ ва заҳақа алботил инна алботила кана заҳуқа. худои меҳрубон мегӯяд вақте ки ҳақ омад, ботил аз байн меравад. ҳар оина ботил ҳеҷ вақт поянда нест. барои ҳамин шумо ки ҳақ бошед, як рӯз не як рӯз ин ҳақиқат бародари азиз рӯ мешавад, баланд мешавад, рӯшан мешавад ва худо хоҳад ҳамаи инҳо аз шумо бо узрхоҳӣ мекунанд. ҳар гоҳе ки онҳо гуфтанд ту ҳамин корро мекунӣ, ту фақат ин қадар ҷавоб гӯ ки ман дар ин кор ягон наздикӣ надорам. мақсад ба валлоҳи қасам, ба таллоҳи қасам,
من در این کار یگان مقصد دست درازی ندارم. یکم دویمش که همه وقت فرزند دادن و فرزند ندادن این از نزد الله هست. ای دست این جادوگرای ما، ای دست این فالبینای ما هیچی نمی آید. اینا اون جادوگر و فالبین هایی که اکو در قرآن آمده است که در دوره های دیگر پیامبرا بود، اینایش که امروز باقی ماندن ایناش فقط فریبند. ای دست اینا هیچ چیز نمی آید. این بگیم و جادوگرهای اساسی و اصلی نیستن برادران عزیز. ولی به هر حال صبر کن، الله مهربان پاداش رو نمیده. دیگر سوالی که کردن گفتن نماز قضایی را جماعت خواندن درست است؟ بله برادر عزیز، اگر شما مبادا که نماز پیشینه، نماز عصر یا دو نمازتان قضا شد، اگر چند نفر باشین که یک جای قضا کرده باشین، یک جای همین قضایی را اگر شما با جماعت خوانین انشاءالله درست میشود. یعنی اذان میگین، قامت میگین، فرض میخوانین، سنت و شکل ساقط میشود. باز بعد او دویم نماز اگر دو نمازتان باشد قامت میگین، دویم شم میخوانین. اگر سه نماز هم باشد با قامت میگین، با سیم شم میخوانین. یعنی با جماعت هم خواندن نماز قضایی درست است، زیرا که نماز قضا را در مذهب خودمان ابو حنیفه برادر عزیز قضا داشتنش واجبه. یعنی اگر به شرطی که او را ما ادا نکنیم از گردن ما ساقط نمی شود، برای ادا نکردنش همچون تارکی صلات، همچون نماز نخواندگی پیش خداوند گناهگار می شوید. سوال دیگر، شخصی که گناه میکند و زود توبه میکند، خودش رو داشته نمیتواند، مدام گناه میکند، توبه میکند، پشیمان میشود، همین شخص حالش چی میشود؟ اکو انشاءالله برادر عزیز، هر یک نفری که گناه میکند و توبه میکند، پیامبر نازنین گفتن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که اگر توبه از گناه کرد مثل آن کسی هست که وی گناه نکرده است. لیکن برادر عزیز و گرامی، هر یک کار به خودش یک حد دارد، یک حد معین دارد. این نمی شود که امروز من توبه کردم پگه با گناه کردم، پگه با توبه کردم بارزگاه با گناه کردم. معلوم است که این توبه برادر عزیز توبه یعنی نصوح نیست. چگونه که قرآن در الله مهربان میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحه. هرگاهی که شما توبه میکنید توبه نصوح کنید. توبه نصوح یعنی چی؟ توبه ای که دیگر دویم باره این توبه نشکند. یعنی برادری عزیز، هر یک آدم وقتی که بین با یک آدم دست میتی، تو در یک کار دست میتی، بین چقدر تو برای دست دادنت یا قول دادنت چقدر حرکت میکنی که یعنی من در پیش همین آدم یکی دروغگو نشم، یا اینکه مثال من قول دادگی، من دست دادگیم. اگه تصور کن که تو با خالقت وقتی دست میتی، با خالقت وقتی وعده میکنی، توبه معناش همه که وعده میتی که خدای مهربان اگه یک لحظه گمراه شدم، نادان شدم، نافهم شدم، مقصد الحال که فهمیدم خدای مهربان ببخشون، تو این باره نمیکنم. اگه عهد در پیش خالق شکستن دهم برادر عزیز، خودت تصور کن که چی میشود. برای این بهترش همین است که توبه را توبه نصوح کنین، توبه جدی کنین. انشاءالله این برای شما بهتر است. خدای نکرده توبهاتون توبه نصوح نباشه و شما اگر به شرط با در دلت اراده گناه کردن باشد، این توبه نیست. وقتی در دل مقصد که اگر نیت گناه کردن باشد، پس این چیزی که به زبان گفتی این دیگه اعتبار خیچه گم میکنه. شاعر میگه در دل همه شرک و سجده بر خاک چی سود. وقتی که در درون پر شرکیات های، پر خرافات های، درون پر وعده های، درون پر نیت های بد های، میگه سجده در خاک چی معنی داره؟ بر جسم پلید جامعه پاک چی سود؟ خود یک آدمی پلید باشی، یک آدمی افلاس باشی، یک آدمی دروغگو باشی، یک آدمی خیانتکار باشی، یک آدمی مقصد همه خصلت‌های رذیله را داشته باشی، لیکن خودت خیلی زیب و زینت بتی، بسیار لباس‌های پوشی که مقصد ببینند هر کس بگن این خیلی آدمی شب زنده داره،
میگد آیا این لباس در بدن تا حیف نشده است؟ برای همین برادرای عزیز و گرامی ما باید که در این مسئله هم یعنی عهد شکن نباشیم.